کسک وقتی ظالم بیتن خلاتیت کتن ظلمت کتن الایکیم او وی چند هنه یه نفس خو برف کی ود برف آگری اوی گناهت کتن وقتی که تو من عوید کیش وی گناه هنه او تدستوی گرد که اوی کسی هنه اف کسی ها برف گناهی وبشید اف کسی هنه گناه توی زیده بن اف کسی ها برف آگری وبشید وقتی که تو دستوید گری ظلمه و او هنه جی يعني نيشا مادة تناف قلتنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم كو هنديك إسلام نبتني علاقتك الروحية نوفرتو خودي تعالى ده بلكو يعني شامداي كو امت هاري كار بين بسرمان جل ايكو دو براي خويا بسرمان و اوجي ايكش جوانيت اسلاميه نكو هر ايكو وكي خو هر ايكو قبر خو نخير فيتن ام نهلين او خرابي بكتن بكت دستوي بگرين وقتی ايكت هلنگي ويت نپال دين سر و سر بچي دستوي بگرين كيشين في شكل يعني اسلام يعني شامداي ما نبيت كاس بچي تا اگري مدويتن همي برف بحشتي ببچ بر هنده او ايكش جوانيت اسلاميه كو كسك چه ظالم بيتن دویتن دستی بگیری منع که جوی ظلم اوت کتن چه مظلوم بیتن نبیتن طول سریع بدنگ بی بلکه دویتن تو هاری کاریاوی کی و نه که اف کسی هنی ظلم لی بهت کرن